Maiwani akutina difene Ibu koba jabu sifu Ene vile kwenye umasopa wakula pamuno Aye humeli mahala mani Lega meni rega ino Lega lega nashitori mana Aye, mina iza swaka chauke aka YouTube channel swaka chauke TV. Ni tata kukhesa ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscribe, ni tata kukhesa ka vanhu lava va vonaka ti-video ta swaka chauke TV. Mo ni mi byela ne nkarhi hinkwawo loko ni nghena ka YouTube ku na nkarhi lowu ni chekaku ti-returning viewers. Ti-returning viewers i vanhu lava va tshamaku va kha va vona ti-video ta swaka chauke TV. Sen ni to vona ti ri le henhla always se ni vheni ku swa tala ku no vanhu va yi rhandza channel leyi. So titweni mi ri na nkoka n'wina hinkwenu n'wina mi nga subscribe n'wina mi vonaka ti-video ta hina hambi mi nga se subscribe siku rin'wana mi ta subscribe ku tiva mani van'wani va unsubscribe ni ri na swi tiva. So siku rin'wana loko the more va unsubscribe van'wani is the more van'wani va fika va joina va subscribe. So sweswo hinkwaswo swi komba kula ka channel ende lo fana le na khesa. Namuntlha I just want to talk about Benny Mayengani. Actually Benny Mayengani should grow our tribe, not focusing on his brand alone. Because when checking Benny Mayengani swo tala leswi va swi endlisaku xiswona ni vula loko va ya ku performeni loko na tigigi kumbe kun'wana na kun'wana va na maendlelo lama ma nga tsakisiku kumbe ma solekaku aside ra mina before vanhu lavan'wana kumbe before ni twa ti-opinion ta lava n'wanyana. Mo ni veka so Benny Mayengani i nqambi kulukumba ya Xitsonga leyi yi rhandziwaka ngopfu hi tixaka timbe. Mo ni ku tlula ti-artist to tala leti nga le ka xigaza ni nga ku Benny Mayengani nkarhi wun'wana a nga va maybe a ri number 1 ka nkarhi lowu hi nga le ka wona hi ku rhandziwa hi tixaka letin'wana kumbe a ri number 2 kumbe a ri number 3. So ni vula ku loko munhu a za a rhenja kwala ka tinambara letiya ta ku rhandziwa hi tixaka timbe i mhaka yikulukumba ende mhaka serious swinene hi fanele hi tekela ngopfu nhlokweni mhaka yo fana leyo hi ndlela yo fana leyo. So I just want to talk about some few things hi Benny Mayengani. Okay, Benny Mayengani loko va ya ku performeni minkarhi hinkwayo va famba va ri wexe or va famba ni vo the animal lamaya mo madisa lamaya ma vo swi kahle leswi va swi endlaku swona because i xitayile xa vo va ri voxe kumbe hi leswi vo va nga swi vumbunula. Swi kahle, you know, sometimes swi kahle ku endla swilo swintshwa a xikarhi ka vanhu lavo tala ma vo. So problem i ku ani loko ku va na gig yo karhi ti-gig leti ta famba la ka ti-YouTube loko munhu a performa ni vulavula ngopfu hi vanhu vo fana vo Benny ni vo Makhadzi ni vo mani. So loko mo cheka vo Makhadzi va representa tribe ya vona the way va cinisaka xiswona, the way va endlisaka xiswona laya ma vo. So ka yena Benny Mayengani mo kuma ku o tirha ku jikajika until gig za yi hela. So leswiya hi ku ya hi mina u va a nga ri ku representeni ka tribe ya hina fully ma swi twisisa. So kati loko ko va ku ri na vanhu nyana maybe a hi ngo ku va ku ri na majita ma yi 2 na vosesi va yi 2 majita vosesi va mbele swibelani kumbe swibelani tsanana letwiya swo cina hi tsona and then majita va mbele sweswi va nga ta va swimbalini nyana na tembe nyana ta tribe ya hina nyana kha ku cinaciniwa sweswi va nga ta va kha va cinisa hi swona no twa ingaku swi nga hi kurisa tanihi Vatsonga. Why? Benny Mayengani u wela ka tinqambi leti nga langutisiwa ngopfu hi ti-tribe letin'wana. They can pretend as if they don't know Benny Mayengani mara va n'wi tiva ngopfu mhisa luyani va lava vo Makhadzi vo Mr Bau vo Caspanyo Vest va swi tiva ku na Benny Mayengani na van'wanyana vo tala. Why ni vula so i ku Benny Mayengani ti-gig to ku na ti-festival to tala ngopfu leti a ti fambaka Benny Mayengani na vanhu la a fika ku a xeraku stage na va yisa lavaya. So loko mo cheka Makhadzi u na power sisi leyi a tirhisa energy ya yena hinkwayo. Loko mo cheka King Munada loko a kha perform u na vacini na loko mo cheka nqambi ya hina dokodela ra yena Dr Thomas Chauke va performa na vanhu vo karhi kumbe na vacini vo karhi lava va kumekaka va ri na vona lava va mbe xibelani na swin'wana na swin'wana. So leswiya swi endla yini swi representa culture ya hina
swi nga represent brand ya votsene. Brand always yi tshama yi kulini. Loko u za u rhambiwa swi la tala ku brand ya wena se yi kule already. So leswi un'wana u fanele ku focusa ka swona i ku kulisa na culture ya wena, ku culture ya wena va yi tekela ngopfu nhlokweni. Ya so ko fana hi Benny Mayengani ka swin'wanyana i ntlambi leyi hi nga langutela ku yi fa yi kulisa tanihi Matsonga. Ku na vanhu vo tala ngopfu va nga na titalenta to cina. Ya va fana va cina ka Benny Mayengani. Benny Mayengani a tholi vanhu, a lavi vanhu lava nga ta cina for ku kulisa titalenta ta vona. Tanihi ku Benny Mayengani i ntlambi leyi kulukumba, va ta kula na vona tanihiloko na yena a kulini mavo. Yeah, because the way mavo loko ntlambi yi ri kulukumba yi fanele yi nga vi selfish. Ntlambi loko yi ri kulu yi fanele yi kulisa na van'wani kumbe yi kulisa na rixaka. So swi vula ku loko ku ri ku Benny Mayengani u ta teka na vanhu lava va nga dumangiki a cina na vona, kumbe vacini va kumeka va ri vacini va yena, swi la tola ku ri na vo vanhu lava va ta kula kumbe na rixaka ra kula hi ndlela yo fana na yaleyo mavo. Xin'wana futhi u fanele a nga yimi ku release ti-album ta yena hi December sorry. A nga humesa xikarhi na Good Friday na yini na September a nga humesa hi problem, mara u fanele a make sure ku na hi December wa humesa. Hi mhaka yini? Tingoma ta Benny Mayengani i tingoma ta vibe, hambiloko hi twisisa. Tingoma ta Benny Mayengani i tingoma ta vibe, hambiloko ku ri a yimbele tin'wana to endla u ta rilisa vutomi buku ya tsaku na manga, mara swi na vibe ndzeni, ma swi twisisa. So a xikarhi ka lembe a hi nkarhi wa vibe hi le ka December na Good Friday ngopfungopfu hi December. So swi la tala ku loko o yima ku humesa ti-album ta yena hi December u ta vaviseka ngopfu ene u ta limazeka ngopfu. A hi kaneti ku mali wa hi endla la xikarhi, mara swi fanele ku na hi December a endla tinghoma kumbe hambi ko kumbe a nga ri album mara ku va ti-single maybe kumbe triplay kumbe tetra play something like that. Swi endla ku at least swi nga fani ku va busy hi minkarhi liya just ku na nyiko ya yena yi tshama yi right, a kota ku manager brand ya yena na ku manager culture ya hina Vatsonga hi ndlela yo fana leyi. So na khensa inkomu ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe n'wina mi subscribe na khensa hi swona.